Fardc mu kaga gakomeye cyane n'abafatanyabikorwa bayo, aho nyuma yo gutakaza Nzibira M23 ishobora kugera Kisangani. Ibi birasanga ibijyanye uko M23 ikomeje kwitegura, aho ikomeje kongera ingabo mu gace ka Rubero. Ngira ngo murumva rero ibijyanye n'imyiteguro y'intambara ishobora kongera kubikomeye cyane, ishobora gusiga ahantu henshi havuyemo. Iyi ntambara iri kwitegurwa ku buryo bukomeye cyane, aho impande zombi yaba Fardc M23 bakomeje kwitegura mu buryo bukomeye cyane. Tshisekedi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika New York yagiye mu nama ya UN yakuhuye n'umuyobozi w'abacancuro, akomeza kugenda aganira n'uburyo yakongera abacancuro, ari kugura intwaro ku buryo buhambaye. Ariko M23 nayo ikomeje kwitegura mu buryo budasanzwe. Kisangani ese M23 yabigiye kwerekezayo? Reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Kuri wa gatanu tariki ya 26 Nzeri 2025 umugaba wungirije w'ingabo za M23 Gen.Byamungu Bernard uzwi nka Tiger One yakoresheje inama mu gace k'ingenzi mu rugamba strategique ka Nzibira, ashimangira ko bumvisha amarira y'abaturage ba Walungu, Mwenga, Shabunda na Uvira. Ibi kandi bigaragaza ko kujya mu cyerekezo cya Nzibira ari ugutakaza gufite ingaruka zikomeye cyane kwa Fardc n'ihuriro ryabo, ndetse bikongera kugaragaza ko ibindi bice bigifitwe na leta bizisanga mu maboko ya M23. Gen.Byamungu waganiriye n'abaturage ba Nzibira yabanje kugaragaza ko badashishikajwe n'intambara kuko ariyo mpamvu bayagiye i Doha muri Katari, ariko yababwiye ko ibitero by'ihuriro by'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibisasu biremereye byakomeje kuva Nzibira bijya mu bindi bice, aribyo byatumye biyemeza kuhabohora kugira ngo abaturage bandi babashe gusinzira. Ako kanwa kumvise neza, ni ukuvuga ngo M23 yafashe Nzibira kubera ibisasu byahaturukaga ndetse n'ihuriro ry'ingabo zaturukagaho Nzibira bakagaba ibitero mu bindi bice byose bigenzurwa na M23. Ni ukuvuga ngo rero baganirije abaturage bababwira uko ibintu bimeze, barababwira ati muhumure rwose tugiye kubaho umutekano, twe ntidukunda intambara. Ayo ni amagambo ya Gen.Byamungu yavuze ati twe ntidukunda intambara, intambara irangira ari uko abantu baganiriye, ariko leta ya Kinshasa ikunda intambara. Yabwiye abaturage ko icyo biyemeje ari ukugarura ubuyobozi bwiza n'umutekano, ababwira ko bakora ibikorwa byabo nk'ibisanzwe biri mu bucuruzi, abana bagasubira mu mashuri, guhinga n'ibindi bikorwa bibateza imbere, kuko icyo bashinzwe nka M23 ari ukubashakira umutekano. Mu ntangiriro z'iki cyumweru nibwo abarwanyi ba M23 bashimangiye ko bafashe Nzibira yose nk'igice cy'ingenzi mu rugamba. Nzibira ni ihuriro rya teritwari nyinshi muri Kivu y'Amajyepfo, uva Nzibira muri Walungu ujya Uvira, Shabunda, Mwenga, kandi ushobora kujya mu ntara ya Maniema, Karemi mu ntara ya Tanganyika, ndetse ukerekeza Kisangani cyangwa n'ahandi mu gice cy'uburengerazuba bwa Kongo. Gufata Nzibira rero kwa M23 bivuze ikintu kinini mu kuba ishobora kugera mu bice byinshi bigize intara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no kugera mu ntara zindi bishobora kuyorohera no kubafasha kurinda ibice bamaze gufata. Ubwo ndavuga IRC. Ari nako byoroha kujya cyangwa kugira uburyo bwo kwerekeza mu bindi bice. Aha kandi bivuze ko ari igihombo gikomeye ku ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zirimo Fardc, Wazalendo, FDLR, abacancuro n'indi mitwe uruvange cyangwa myinshi cyane, kuko bishobora kutaborohera kugaruka mu duce bambuwe mu gihe bakomeje kwamburwa ibice by'ingenzi ku rugamba, aribyo bita point strategique mu rurimi rw'igifaransa. Turahita twerekeza rero uburyo M23 ikomeje kwitegura yohereza ingabo mu bice bitandukanye. Ubu ngubu igihari nuko iri kohereza abasirikare benshi, iri kurunda abasirikare muri Rubero. Dutangira inkuru rero. Ihuriro rya M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryongeye ingabo n'intwaro nyinshi muri teritwari ya Rubero iherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Muri Gashyantare 2025 nibwo M23 yafashe agace ka Kitombilo gaherereye muri Rubero, ikaba yarafashwe nyuma y'imirwano ikomeye yahanganishije ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23.
nyuma y'amezi arenga 8 ibyo bibaye mu gitondo cyo kuri wa 25/2025 ibitangazamakuru bitandukanye byanditse ko M23 yongereye ingabo n'intwaro muri aka gace kugira ngo ibashe kugenzura neza utundi duce tugize teritwari turimo Kipese, Katondi, Munyakandomi, Vulela na Kilumba. Abaturage batuye muri aka gace bagaragaje impungenge z'uko uyu mutwe ushobora kongera kugirana imirwano ikomeye n'igisirikare cya leta, zifuza gufata ibigikomeye y'ubucuruzi irimo Butembo, Kanyabayonga na Rubero. Ntabwo ari muri Rubero gusa M23 yongereye ingabo, ahubwo no mu duce twa Rusamambu na Bukumbirwa yahongereye imbaraga. Ibi bikaba byerekana ko iri huriro riteganya kugenzura ibindi bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 ikomeje kongera ubushobozi n'intambara mu bikorwa byayo, aho mu minsi ishize uyu mutwe wungutse abarwanyi bashye 2437 bari bamaze amezi 6 batorezwa mu kigo cya gisirikare cya Rumanga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aba barimo abahoze ari abasirikare ba Fardc nabo mu mitwe igize ihuriro Wazalendo babiyunzeho ubwo bafataga imigirimo Goma na Bukavu. Ngira ngo rero murumva ko ibintu ari tambalari kuri M23, aho M23 ikomeje kugenda yisuganya mu buryo bwiza, mu buryo bwa nyabwo bw'urugamba, aho abakomeje kugenda bakurikiranira hafi by'intambara bari kwemeza ko M23 uko byagenda kose izerekeza Kisangani. Ibi kandi byatangajwe n'umuyobozi wa M23 mu bya politiki, coordinateur wa M23 Colonel Nanga, akaba yaravuze ko bitazarangira aha. Yaravuze ati twebwe tuzagera ikinshasa dukureho Chilombo, ubutegetsi bwa Chilombo, Kongo igomba kubimwe. Kandi binago byarangiriye kuri Colonel Nanga, undi wabitangaje inshuro irenze imwe n'umuyobozi w'igisirikare akaba ari General Sultan Makenga, yavuze ko bagomba gukomeza bakaza Kisangani. Ngira ngo murabyibuka neza ubwo abasirikare barenga 2007 bagraduatingaga mu kigo cya gisirikare cya Rumanga. Mu magambo yivugiye yaravuze ati tugomba kugera Kisangani tugakomeza tugafata n'ahandi henshi nabo bakagira umutekano nk'uwo mufite hano, umutekano nk'uri Goma, umutekano nk'uri Bukavu, umutekano nk'uri mu bice bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko iri muri East twamaze gufata hano muri Fleuve Congo. Ibi rero biratwerekeza n'ubundi ku magambo yavuzwe n'umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, akaba ari Lieutenant Colonel Wingoma, aho yavuze ko n'ubundi batazigera bava ku butaka bwa Goma. Yaravuze ati reka tujye tuva hano tuzahaguma. Bizarangira bite rero bakunzi ba Pilot News TV? Mukomeze mubane natwe, mwibuka gukanda subscribe, mwibuka gukanda like, ndetse mukomeza kubana natwe nk'ibisanzwe. Ngira ngo murabizi neza ko tubakunda kandi tubahoza ku mutima. Muri abantu b'intangarugero hano kuko nimwe dukorera. Turabakunda cyane, mukomeze mubane natwe. Stay tuned, ndabakunda.